مولوی صاحب ننے ننا مخلوق صدقہ فطرانہ نہ بارٹ کرے قرآن و حدیث نہ روشنی ٹگڑاس پنت نصیحت کر نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم معلق فی السماء صدق اللہ العلی العظیم. محترم نوجوان سوال اسکرے رہے معنی اصلی داد پارک با ملنگ کس روچے روچنا ٹیما بائی تینا ملک کنی جی جی یا کس اصل روچا فق تو اونا با یلئی جی جی تو حدیث اور قرآن نٹی اللہ تعالیٰ فرمائی فی قد افلح من تزکا کامیاب مسو ہمو بندگا کی پاکی کریر یاد کریر پینے ربنا نماز خوانا جی جی دسا پاکی زکاة نلو کی قرآن مفسر اگلکانو داڑا مراد صدق فطری جی 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 پینے ربنا تک داڑا مراد ارے تکبیرہ کو عیدنا زائدنا عید بریک جی جی فصلنا مانا نماز خوان یعنی روچنا اصلی فرضیت روچے اوکاپت اونا مسے دا قانون احکام مسو کہ صدقہ فطر تینی جی جی اور تکبیرات عیدنا پانی اونا نماز خوانی تو دا فطران انت خود اللہ نے نبی حضور علیہ السلام مکہ تھی اسی بندگا سے گدارہ توار خلق کہ نماز یا روچت توری رے یا توپیری غلام مز مرے یا آزاد اسی مرے نیاڑی از مرے یا نروین از مرے مجنون از مرے یا گنگ کھور از مرے دافتہ کھلنا زیہا صدق فطر واجب یا تھا کہ رمضان شریف نا روچے تورک تو اللہ نے نبی اعلان کرے فی مکہ نا گلی تھی اعلان کرے کہ روچے تورک او نزیہ صدق فطرانہ مرے نسا فطرانہ انتے مرے کیا تھا کہ او لغویات نہ ہیت کی جی جی دروخ تھڑک تو دا وجغان اونا روچنا صفائی کی دا گڑا مرے کا تو اللہ نے نبی پاک کس کی داد ادا کپک اونا روچ آسمان زمین نعمتی ٹنگوں کے تاکہ او دے ادا کی. اچھا جوانو کا پس کرے رے خواجے دا سے کلا مست کسی کے صاف کینتی نہیں کہ مخلوق کی خبر تمہیں فطرانہ خس داورنا مقرر کہیں نوری صدقہ یعنی فطرانہ کریں نن 14,000 مغل سودا مرے 18,000 سودا مرے 13,000 اکثر خولم اور نت تنینگٹیو تو نن علماء تھا اور کھلنا عطا الرحمن شاہ اور ایلو علماء مولانا محمد مراد صاحب تولو کے مولانا ہدایت اللہ صاحب کہ جامع مسجد نا امام اور مستم پاننگی دا گڑاس علماء تھا نا صلاح کھلنا دا زیہ اتفاقا مسنی اور 200 روپئی نن صدقہ فطر واجب کرینن ہر بندہ نزیہ 200 پاو کا میرا یعنی غلہ نا کشمش نا جدائی اونا جدائی جیو 3.5 کلو پدا اوکا پد بریر انتنا ہننا اور سانا اونا سرسائی مرک 595 ہر بندغنا 3.5 کلو ارکس کی ساتھی تو سانا 595 مریرہ دا کھجور 3.5 کلو 2100 2100 کھجور 3.5 کلو 2100 مریرہ کشمش 3.5 کلو 4,900 تو باید ہے کہ اللہ تیسونے نیدوں کی سوال کرے محل کہ بھائی اللہ مخلوق کے تیسونی مخلوق تو تعاون کر مونا نانت دیا گا جن جوان سوال اس کریس تو نہ سوالا نہ روشنائی تھی مخلوق کے اللہ تیسونے باید ہلار نہ آئی تیر سانا آئی تیر اور کشمش نہ آئی تیر تو اللہ تعالیٰ انت کے کھنا افتر رزق کٹی فارغی کیک اور 200 روپی فی بندغ نازیہ نیاڑی نرینے چونکا بھلا امیر غریب دا کل نازیہ صدق فطر واجبے. اچھا دا تو کل نازیہ واجب نن مگپی کر رہے نن خانے ندا مہنگائی غریبی تھی مخلوق نہ خانے نندنو بندہ غرے کے او دے کننگ کیف او گڑا مکے او دونی سائیں او فقیر دا شمارے او دے کی کننگ کیفت فتواک دا لکھانو کہ او اس کا استغفار کری ساکی اگر کسور تو تعاون کرے اونا مالیت بڑھیں گا تو او صدق فطر ادا کی. اللہ نے نبی فرمائے فی امیر اک صدق فطر اترے اللہ تبارک و تعالی اوفتا مالٹی برکت شاک غریباتا مکہ دا مرک اگر غریب صدق فطر اگر غریب تینا صدق فطرانے تے اللہ تعالی اوڑا واپس کے گونا مالٹی اللہ تعالی او دے ہمیں اتکائک تو اونا زیاف
اگر وہ مالیت مست گڑا مست تھی اگر اب فیت ہوتے اور حراتم کے او دے ملا اونا زیادارے او ادا کے لیکن اس کا نے استغفار خوان نیسا کی استغفر اللہ خوان نی اللہ غران کہ یا اللہ تعالیٰ کرے ایتی او مجبور ہے محتاج شماری. مولوی صاحب صدقہ فطرے دا فطرانہ تروئی تو دانا وقت را ٹائم اس کا نے یعنی دا روچینہ دوران عید اس کا ہرا وقت اس کا بہتر سائیں دادے کے حکم دادے کے عید نمازان صبح صادق بعد عیدن آنن یعنی نماز عیدان مستودے ادا کرو یہ داد اللہ نے نبی پارس صدقتن مقبولتن دا خیرات سے مقبولو او کا بعد ادا تیکتا و خیرات آتے ہیں خیرات سے ٹھیک رمضان شریف نہ تیٹی اینو آنو تیکتے کیونکہ مخلوق محتاج فطرانہ نہ افتا کسے تینا باملن کی کسے تینا کننکن لیکن اصلی ہونا دادے کہ نمازان مستو دے عیدنا ادا کروئے حکم دادے او کا مستس کا دا ادا مرے اور دا ارہ بندغات تننگ واجب ہے سائیں دا ہمو بندغات تننگ ہر ہفتے کی زکاة تننگ واجب ہے اور فطرانم ہموفتی تننگی بقای سلیس تینا رشتہ دارہ تیٹی جی اور ہر کسان کی کس پیدائی یا ہر کس کی اوڑم پیدائی اور دون کی لمبئی یا بلئی یا باوئی یا اولادی یا نوسے یا نوسنا نوسے یا بلئی یا لمبئی یا الے یا اللہ تو جائزے اور ہندون ہونا پیرئی اور پیرئی دونوں گا دافتی او جائزہ افق تینا لمائم سرسائی تینین کپک باوائم سرسائی تینین کپک زائفائم سرسائی تینین کپک پیرائم تینین کپ ہر ہفتیان کی دا ہنو شیو مفت بریسا نواسائم تینین کپک نواسانا نواسائم تینین کپک اور تینا مسجدیم سرسائی تینین کپک ماریم تینین کپک مسجد باوائی لمائی تینین کپک ہندون دا تینین کپک دا کا علاوہ علم تینین کیک علم نماتی تینین کیک اور اونا اللہ تینا تینین کیک اور اللہ نا کہ انہا مثال دا ماک مر رہے چونکہ دا افتیان پیدا اس سلسلہ پیر والائی تو ہمو بندگا تو تینن کب تینا رشتہ دار تینا عزیز تینن کے برا حکم دادے تینا رشتہ دارے تینا عزیز تیسوستن اونا ارا ثوابو اسر تو نا فطرانہ دامس ارٹمی کو نا رشتہ داری برا افضل دا لکھانو کہ عالماک دیندارا قرارے دین کر فرے دین سکھائی فرے افتیم تینن افضلی اسیر تو نا فطرانہ دا مرک ایلو قرآن کریم نا دین نا اشارتی کرے تو اوفتی تیننگ افضلے تینا رشتہ داراتی تیننگم افضلے اسے بندگس توی مچا روچم تورک اور عید نا نن کرے او نا کرے او وفات کیک تا دنیا ایلی تو او نا باروٹ حکومن سائیں دادے کہ عید نا نن صبح صادقان نماز نا بنینگا مس صبح صادقان او فوت کرے او نویہ وفقیات ہے صدق فطر فقیات ہے مستدا کتنے پدام اوڑا افق صبح صادق عیدنا نین صبح صادقان مستود کیک وفات کیک اونا زیا صدق فطر اسے چنا سا ودی مرک اسے چنا سا منن ہمو مرک ہمو اوم صبح صادقان فور اگر پد پیدا مس اونا زیا عید قربانی میں باید ہمو ننکان صبح صادقان مانے سمجھر کہ روچنا تفنگان اگر مستو پیدا مرک اونا زیا صدق فطر ہے او کا بعد اگر پیدا مس او نزیہ صدقہ فطر واجب عزت مندہ روکا کہ یقیناً قرآن و حدیث نا روشنی ٹی کرے مولانا عبدالرحمن رحمانی صاحب کرے ننی فطرانہ نا بارہ ایٹ کرے ارا پھنت نصیحت آتی کرے بس دعا دادے کہ اللہ ننے توفیقے تے دافتی کرے اقدار اس کا سرکین اندہ امیدت کی دا پروگرام پسند کرو رہے برو کا پروگرام اس کا موکل کینا اللہ نامانا ٹھیک